Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Inselmulkom. F'dan it-tieni programm tiftakru l-ġimgħa l-oħra minna dik l-introduzzjoni interessanti fuq l-għana Malti, ħan iltaqgħu ma' Fredu Avela il-Bamboċċu. Min ma sebax miegħ. Imma Fredu iktar importanti li nitkellmu kif beda l-karriera tiegħu sa mill-bidu, kif u trawem anki ma' l-iktar bniedem li naħseb jiena influenza ħassa naraw, siju stess, Salvo Roġel, u fl-aħħar mill-aħħar l-influenza tiegħu illum fl-iżvilupp tal-għana Malti. Natik merba Fred. U nieħu gost li ħanibdew din is-sensiela b'intervista miegħek. Issa kemm għandek żmien Fred illum? Issa 55 magħluqa dejna diħlin Ġorġ. U xi kemm ilek tani naħseb? Illum l-iktar wieħed Ġorġ li nanni jien. Kemm ilek għidilna? Illi mal-40. Jiġifieri inti bdejt. Ta' 15 hekk mhux inqas. Maħna. U allura dana kif bida l-interess ħanibdew minn hemm. Da kont dejjem niġri mazzi u hemm insomma mazzi kif aħna tara kulħadd mazzi jitsalvu. Mbagħad ġib bandrin il-pupa xtraw xi set kiterri. Sewa. U kien qatt jikkordaw biex jisimgħu dozziju għax kien se jixtreħu. U insomma kkordaw u bdew doqqu. U jelli tsiju għatlu għanni tsij. Għalli ma midin għanni, għalli waħdi. U għatlu għanni għanni simak. Tlu għanni bijak jien. Għalli għajja prova. Speċi bdejt bieċajt. U bdejna insomma. U da ħazzabbar fejt wilit. Ħazzabbar, fej Santa Marija najduru. Sewa. U bdejna insomma għalli kem tqabbel tajjeb. Għalli uħsib idħol maddaq mal-kiterri, għalli u għatterranġa. Diġa kim beda irħaw mek iġifiri xandik tamil? That's good. Għabba bqajt niġri miegħu u fej kun hemm ċans skappa wieħed kont isli kun jar nidħol meta jkun hemm bżonn ma kontx ġifieri stabbilitu hemm. Imma insomma dik kienet l-ewwel bidu. Issa ġifieri bħala għana, inti mill-ewwel ntfajt fuq l-ispirtu pront naħseb ma tgħidilna. Fuq l-ispirtu pront. U meta ngħidu l-ispirtu pront, tix tgħidilna xi waħda semmija tagħna, issa naf il-ġimgħa ħina semmejt imma kieku jisimgħu minn għandek bħal iktar wieħed kif qed tindissasilek tanni, forsi iktar tagħmel sens. Meta ngħidu spirtu pront nifhmu aħna. Ġorġ, aħna ġieli nifhmu ħażin spirtu pront. Imma issa la daħlet tittaċċetta meta nkunu erba' qegħdin nagħmlu. Aħna ngħidu ħanannu spirtu pront, vera ħanannu spirtu pront u nqablu dak il-ħin. Imma l-propja spirtu prontu meta jibda żewġ versi wieħed. Sewa. U joħroġhom l-oħrajn mill-ewwel. Dak li ngħidu l-nofsanja. Ejja, dik il-propja l-ispirtu pront x'hemm ħarġa spirtu pront huma qabbela ma tan-nofs. Sewa. Imma aħna ngħidu l dak spirtu pront ukoll li għaddi jkun. Illi kollox nivvintaw dak il-ħin Ġorġ. U ma jkunna maħsub xejn. Sewa. Tiskanta ġilli ngħidu aħna sejrin nannu l-università. Fit-triq ngħid ħanaħseb ħani fuq l-università. Minni Ġorġ ma tidħolx moħħok l-għanja. Sewa. Mbagħad tintafa' fil-lant, tisma' l-kiterri, u tibda niżla xmara. Jiġifieri kważi nistgħu ngħidu li l-għana veru mhux dak li jkun preparat. Le. Dak li jkun improvvisat spiritu. U tiskanta kif tisma' l-kiterri, joħroġ kollox minn ġenb moħħok jibqa' l-għana biss. Anke kollek naqtra bil joħroġ. Sibek fsieħbek, u mbagħad mhux waħda jkollok tgħid għandi tlieta lam ħanitfalu. Sewa. Waqt tgħid ħanaħseb, ma nafx. Aħna l-qatla tagħna pereżempju din fit-triq għandni li waħda bamboċ. Veru kien qabbellu ġasaj, taf li moħħok jisu irrit jaħseb naqa xogħol. Wekk ikkun mal-kiterri fil-land, bum jibda ġej kwaxxita. Naturalment inti ma tkunx speċijiet fl-atmosfera. Dejki, spjegajt aħjar inti. Sewa. Issa, ħalli mu xi waħda lura. Meta kienet l-ewwel darba mela li tani ta' mozziju, imma ma meta ħiġt fil-ħwienet għax intom għax veru, bħala għannejja, l-għannejja nafu li aħna l-aqwana tagħhom joħroġ fil-ħwienet. U mhux id-dar u laqqas. Sewa. Meta kienet l-ewwel darba di? Tal-ħwienet eżatt ma niftakarx aħna konna nagħmlu kien hemm ħwienet fejn tiġrija l-marsa ngħidulu Karmnita Wistin illum qiegħda remissa. U kien hemm il-belt il-ġdida Lucy ukoll ġifieri. Konna nitilgħu kmieni għand Karmli. Kmieni għaxin. Kmieni pereżempju, jiena peress li kont żgħir u ma kienx kollix nagħmel u kont miġnun fuq l-għana dik il-ħabta. Kont immur fis-sija ta' f'sinar. Nagħmel sa 6 anni. Najdu ħna konna ta' second class għandna dik il-ħabta. Mbagħad jiġu l-kbar Paolo r-Ruġa u ġili għannejna magħhom ukoll. U jibqgħu hemm pereżempju sa 9. Wara d-9 konna mmorru l-belt il-ġdida wara li tagħlaq Karnu tifhem. Dawk l-iktar ħwienet u ħażabbar kien hemm wieħed il-misraħ kienu jgħidu ta' ħabqina. Kienu għannu fih ukoll. Kien wetta ġanna ħażabbar jiena ma lħaqtux minn ħaqtu qatt jagħlaq tifhem.
Imma hemmhekk l-iktar li konna mmorru kien hemm kien jiġi ta' ċoq idoqqant il-Garamex, il-Marsa, bija Marsa, kien hemm ħanut ieħor ukoll issa magħluq. Ta' ċoq ix-xieħ kellu fejn ix-shipbuilding. Il-Marsa llum illu magħluq bix-shipbuilding. Hemmhekk mal-baħar. U kien hemm ieħor il-bot fejn il-cold store jgħidu l-ġamri ta' xafrin, kunna nannu għandu jkoll. Kien ħwienet kull fejn kont mur bil-ħwien. Il-belt kien hemm Pawlu tal-Pitlurju missier Ċensu. Pawlu missier Ċensu u missier Pullo Formosa, Pawlu Karti daw kienu bil-ħwienet. Ma kienux il-bot mixi, kunna nannu għandhom ukoll. Dik fl kienu? Le l-fossa la misser. Sewa. Kif tispiċċa l-belt fl-aħħar kienu. U inti malli ma għannej speċi mbaga tziju veru raw, me kux veru. Ma min iktar umbat. Kien hemm tziju Zeppi, għax tziju n-najs kienu jagħmluha fl-imkien. Najs kien jismu? Zeppi Butiġiġ. Għandu t-tifel janni l-Awstralja dak, Angelo Butiġiġ. Ma fejnu? U trabba zejtuni propja, ma żewġ ħazzabbar. Jisu l-karriera tiegħu ħazzabbar għamil imma nisel zejtuni dak propja. Speċi u ramek ukoll allura? Mux rawimni għaxu, kont immur maħħom, dak iktar kien rawimni fuq il-melodija, ma kienx kapaċi b'eżempju qabbel kif nqablu ħana kellu tempu melodija ħafna da Zeppi, għattifem. Ma kienx faz daqsna spirtu punt, għattifem ġibir mesti. Imma fuq ċertu affarijiet rawimna jkoll, għattifem. Għabba tam li darba ħadun ir-Rediffusion, ħabta kien ir-Rediffusion, għamil program maħħom, it-siju, il-najs, il-bies, u ieħor kun nerba. Ħannejdu għax forsi semija nixtiequ li konna semija ġodda Pawlu u xek De Gabriele. De Gabriele kien nies miż-żejtun. Mid-dawli. Ejja miskin. Kun nerba jiena in-najs il-bisu r-ruġel. Sewa. Ejja konna Ħallissa program li kont għamel. Ħallissa nisimgħu silta minn kassetta antik li għandek hawnhekk mi qed janni daħ nisimgħu. Hemm inti żgur jux veru. It-siju. Sewa. Uħija. Uħu krenat sewa. Dak ilu ma' 30 sena. 30 sena ilu. U fej kont qegħdin tagħnu tiftakar wen sejt. Rediffusion dak program. Rediffusion stess sewa. Tajjeb, ma nisimgħu mela. Larġajnant għajna l-istess tlieta nisipera li tajjeb morru.
بمبوج بالفرس مرة طيب واش الطيب ما يفلش Afilana atmamang kainak للعرف يعملوا الأكبر بال
فرسي جيتو بصوجة محسوب أخيار اللسان فماك السيكت لا رفندم خافنا ديفتي لنيوران تانتو ودفت ويخت ملا كيف بدين تراو هناك كان ليلك في التانة اللي بس بتشاي تسا التيوك هوك رونالد ومن كنا مكتر معكم كنا من البوبا سوات يدق لكم كومبانيات من زارندابون وجوزيبي مانجون سوا لكن يدقوا مياه هسه هناك تيوك كتلقاكم دا شيء عليكم احنا كنا تايم لا فوليا الفاميليا دايا ويا تكون اقوى من اللي يخر على النجاي تبشيخ سيف محسوب جيل منا محسوب بين عليخ اش بيشتغلوا بالمود احنا كنا صار allora come ti preparano alla munition سوا ما في الساسينوش فيرو ديجا كيكم تراويم اللي تريتياو ومتى عينيه ومتى عينه واحد سوا جبيرش كيكو ما تصالش فيه تصلتا وانك احنا كيش بخافنا اي واحد اللي قاتياو سوا اسا ماذا بديت تعلمي وسنة كلمة فوق سيوك القديم ومبات ورا لي سبيتشي بديت تعلم كبار ويك ايوه مبات انطلقنا اتفق من بات لو نحسب ما نعرفش كم ما قبل 100 كانوا بعتوا علينا لاستراليا مرتو اي برو قبل كنت خرج ماكيت التاكسيميري انا سنة كلمة فوق القديم سوا تكني مكترت سوا كانت واحدة جفيري ايوه بوبلاري هفنا وهي كنا مشيتني وهرمياي وكنا انكو بيرسونالي سوا وكنا نقرا فورمة تفهم كانوا بعتواني لاستراليا من طلعتوا طلعنا ينا وهي عنيا وطلعنا كده رسل جورج أكولينا كانوا أكولينا نفس اللي سوا كنت لمانا كانوا طلعونا تال جورج كروس سوكر كلاب سوا تفهم كان ناس كان تريتا تقول هبتش جيفيري كانوا مشتاقين أستراليا كانت أستراليا أنا سوا كلش ما كلش تفهم سوا جيفي كنا مرنا طيب حفنا استنى التاني ريكوردينج خليني نسمعه كل فين انت هناك ايه التاني تفتكر ما مين اللي استيقظ كيف نسمعونا ده كم شيء 6 و5 كنا قاعدين 6 أيوة. ودي شنو الافكار اللي تعلنوا 6 مش 4 شنو كيف تجي يجوا حفنا عنيا مش حسام كل حد ما يقول لك شيء تايت ما حد سوا ديك البتشه كبيره يكون متنشل عنيا وتتعمل ساعتين انا سوا بالفرصه يدخلون شكلك تدخلهم بالارباط 3 ساعات تعمل ينحسب اليوم بس الساعه شرطه تخرج طيب بده يكون 6 لا بده يكون هنا بده يكونوا عنيا طيب شرطه هو بيجي دم هذا اسمه سوا طيب ايش دي لحد اسا 6 كنا طيبين تا اش من علي ينا تسيو هي سوا زرنتا فيسترو تسيكا وسالفو سولاري سوا خلينا نسمعهم ملا
ذاك اللي شرحت كله وأجت تايتو أطلقكم بلين أولو جي
Mela, emmek Fred, smajna l-komtannu emmek u ximkien smajna xaġa fuq is-ser, għana tal-ċajdana, qabbanna fuq ix-xogħol tiegħek. X'kien ix-xogħol tiegħek qabel bdejt lana u anke wara lana? Hemmhekk fuq kont fin-Navy dil-ħabta għalhekk insib dallina fil-gwardja li dawwar wiċċu driver li ħarġu. Sewa. Għadax dak kien hemm format fuq kollox ta'. It-tiju tiegħek. Il-ħabta kont ġifieri fin-Navy. Konna nsifru insomma xinti u Sant'Angelo stazzjonati. Hemmhekk u dak il-għana sar ħażabbar fuq hemm ngħidu Labor Road. Kien sar il-ħanut kien jismu Silveldor għal dik il-ħabta. Illum magħluq. Le nbidel ħafna l-ismijiet kien semmeħu l-għaluħa, issa raġa miftuħ jgħatu għol. Imma hemmhekk konna għamilli dik is-Silveldor għax infatti ta' Silveldor ngħidula. U Indri Indri l-pupa. Mela, u dana jirbotna ma l-axħar silta kidu nisimgħu ma Taksimeri. X'kienet l-idea li ħriġtu di nimbirka diska nistgħu kienet l-ewwel waħda li ħarġet hawn Malta u li bidlet għal kollox l-għamla mhux biss tal-għana imma l-mod kif tħarsu lejla intom. Dik, palmat li kont fin-Navy. U kont Sant'Angelo konna nkunu għas-semmek. U kont niġborhom isħabi jien u not ngħidilhom semmu li postijiet naqablilkom magħhom. U kien jgħidli pereżempju morna ġal-Mosta, u ngħidlu ntik bil-Frosta, morna bil-Kirkara, kien joħorġu dak, kien ħarra law, ħarraħa morru ta' borda s-soħmor, ejja morru bil-Kirkara, naqbes ngħidlek kien dur id-dinja kollek raħ minnek qatt ma nara. U ħarra lem, u ħarra law, għatlu din iktiba. Kien għu Ġorġ Azzopardi, kien fin-Navy kol miegħi, laqti kan ta' miegħi. Għatlu din iktiba u nagħmlu għadisk, għatlu nieħdu ċans insomma. Irranġajta, irqomta, għassin stasmu konta fl-ħat uħroċ jekk. Issa jena naf li beltu minna bl-eluf, miex nsaġra, bl-eluf. Jena għalija sanka milux intervista u l-dammatu kienet iktar wahda li għattim bija għaddik. Għaxdik niftakar bil-booking jien, jgħidrom ġimuħra diħli l-kaxxi ġimuħra. Jena mill-rajt, nsejt fej, għaw Malta betu xie 10,000 kopja u l-Australja 20,000. Sewa għetnejt? Ejju, ekku, għattunti. U darba itkellem Norman Hamilton, kien hemm domija jara Pawlu, fit-television kien hemm intervista Menzo Guzma qed jitħattu, Menzo Guzma rrid jagħmel bħal speċi bħal medli xi ħaġa. U qol kieku anke t-taksimer indaħħal qabes Norman qallu la qallu dik li nukudiska li daħlet fil-ħipper Italjan. Jaru Pawlu, kien hemm mara siddas Pawlu tabellu. Tajjeb. U għaw Malta, ħalli teffet qawwi dan, għaseb aħjar tgħidu indim li il-Malti li semawa di. X'taħseb li għaw fija speċjali iktar mill-lana tas-soltu? Għax iġġiet għall-gruża, per eżempju, jisu minn imti tanka l-kilma t-seħ makjetta, għattifem, xabel diska kunna najdu, kienet għall-gruża. Irqatna Malta kolla jisu samjen ħafna rħula, mus semmena najdu ħana ħazzabbar bis, jew zejtun bis, kullħat jihu naqra minn tiegħu. Kienu ma joħorġuhomx daw l-affarijiet, u kienet jisu li bdiet is-sisien ta' daw l-affarijiet għax imbagħad kulħadd. Eżatt, u mbagħad l-għandna jibdew jitħajru minnek. U lilek teletek ħafna l-fuq. Da żgur ħafna, le da żgur. Bin-nejm tagħha u ġifieri. Sew fost l-għannejja u Malta. U kif qed l-ewwel ħabba fiha wkoll sifirtu l-Awstralja. Ekku, Ġorġ, ekku. Umma tnejt li kienet għamlet furur ħafna. Ħalli nisimgħuha. Ejja ħaddoqqa. Ejja. Nablu il-taksimeri bambax nablu bħal-Ingliżi Iva maksan isma minnek winduru dawra l-pajjiżi Taksimeri aħna t-taqna uħriġna minn ħazzabbar Immorru ġaxi postiħor forsi nsib xi tfajl aħjar ħriġna minn pajjiżna t-titna mżużara ħaġdid Lil-Karmen min hawnhekk kelli jekk tara taqtala btit Mela trid inkomplu s-suq u nitlu ġaħar tax-xien Awwil ċojsi kont inkellem din fitta daqs it-tubbien Taksimeri l-kassa n-nafas biex nitlu ġewwa z-żejtun Aw ma tantx kampajt ma Doris kellha tort riedet raġun Taksimeri
inkomplu nimxu marru sa marsa xlok. Awillola sibtami ieħor kienet tatni l-akbar xok. Mammax ma nsax lok nerħulu marru sa birsebbuġa. Ħaffefax tarana meri u lajle tara l-qalb letuġa. marru ġewwa s-surriq. Amsusi kienet imkabra u biex tbusa b'ħafna tlaqliq. Kif ma tantx qegħdin ibbeda titnaddu minn ġo ħalluha. Aw grejsi ma tantx bitni bit-tuppu isa daqquqa. Taksimer il-kassajruħek teħt l-eżampa u l-bar. Kelli l-kejt u kienet kisħa u ma tantx kella biex tiftaħar. Komplu nimxu ejja nitlu ġewwa l-mosta. Hemm kelli lill-lajrin tlaqta dejjem trid kemm kienet tosta. Saqajja fuq il-kassandi nitlu naqla ġonna x-xar. Hemm ma stajtx nidra lill-Magrid mill-ħażin morna għall-ar. Taksimeri sannix beda l-ħalbalġan. Nillusi minn hemm kont laqta x'daħħal tembu x-xitan. Sejjer intawwal l-isterik naddu b'ditta bil-kirkara. Emma ġuli ma stajx naqbel jinnervus u qisha ġbara. Sanna l-ġan nawwar ir-rotta bamba ġimmarru ġo gżira. Emma bedi ma ħaġ grazzja x'kienet ħoxna u qasira. aħna tlaqna minn ġazzira għal-taslima. Min hemmhekk il-poli kelli kemm kien idejjaqni kliema. Inkomplu bit-taksimeri u nitlu ġewwa l-Furjana. Marusi ma domx tinnamrax mis-sira ma kienx jiftana. Għabad jitla mejja nħabbu għal-ġolbel. Koni kirsiba fħattijħor għanek lila għat maħmel. Ben sambarnu l-gassan nafas għal-bix nafsu minn iġtqil. ħares lejl speedometer ġamil naxi 60 mil. Għallik mill-speedometer biex nkomplu din il-bicċa. Rriċi morru lej pajjiżna xank il-Hitler daqt jispiċċa. Mela, kif qegħdin naraw dikha kienet taksimeri. Issa hemmhekk għandek il-leħen qawwi fiet. Għadu? Hemmhekk da żgur hemmhekk kellna kemm kellna? 20 sena kellek. Le ana aktar ta' 25. Kiela 30 u 25 kien ana iktar. Imma leħnek għadu hekk sod? Insomma ma tibqax li kkun. U kultant anke l-kuraġġ imur li Ġorġ, imma tibqa' tagħni ssib ġiex tiħbieb jagħmlu lek il-kuraġġ bħal dolhom jgħid Paolo Montabello hemm ieħor Franz Vava t-tifel tal-Marixxal ngħidu l minħazzabbuġ dejjem jinkoraġġini u joħroġ inħobb nisimgħek u joħroġ. Għax kieku il-kuraġġ jiswu. Issa tibda tnaqqas minn kollox. Baqgħna ftit tal-ħin fred. Ħalli nqogħdu fuq din id-diska importanti u programm tal-ġimgħa dieħla qed nitkellmu fuq affarijiet oħra fuq lana direttament. Imma żgur li din id-diska ħajret diski oħra. U kif ma qegħdin nitkellmu l-ewwel anki ditti oħra baga dik taħarġu ilek tħajru biex joħorġu diski oħra. Dik meta kont għamilta jien ka Viktor Akolina darba smajtu jgħid fuq video mill-Awstralja. Meta ħaġet it-taksimeri kien hemm għamilta ma' D'Amato jiena. U Karabot kien hemm il-Bambinu jirrekordjam jew qallu bad għalija qallu ara hemm żolli naraw x'nagħmlu għax il-Bambuċċu ħajjiġri bina qallu x'disk għamel. Somma bat il-Bambinu kien għamelu waħda ma' Zeppil-Fenk Anġolina. Tibkixej kienet sabiħa ukoll. U baqa jirranka xol, jirranka. Dik anka kienu ħaduni Ġorġ id-depor isħol il-Grangala Maltija. Kien isir xi show kbir hemmhekk ta' kien hemm ġifier kantanti kollha. Niftakar kien hemm Joe Grima kien head of program, Viktor Akolina, kienu kien hemm kien ħasem Charlie Clues u l-banda kbira għax ilu ħafna laqta fis-sensejn, imma kienu ħaduna u l-applaus li lajna. Immens kemm kien kbir kif tlajna aħna u tlajna live kollox. Alla jaffirlu Zeppita għala u Joseph Kamilleri kumpanja ħmetu koll. U jena u l-makka għamilni għalajf. Jenet veru. Issa baqanna fit minuti. Għan nitkellmu wkoll fuq id-diski li qed joħorġu llum, ma tinkomplu l-ġimgħa d-dieħla. Taħseb li id-diski bħala level naħseb jiena huma aħjar, mhux ħaġa maqlud taksimeri, ma speċi kien il-bidu taksimeri fetaħ biex ngħidu hekk għall-ewwel darba
dal-vojt kbir li kienaw. Bħala komunikazzjoni diretta dal-vantaġġ li għandha diska li inti qed tikkomunika biftit kliem. Ħin qasir u fl-istess ħin messaġġ wasal. Tajjeb waqt li l-għana ikun iktar miftuħ, ix-xamplat u ġveru. Dik id-differenza. Dak 3 minuti tiġbor kollox. Il-bidu it-timiem tifhem. U twassal il-messaġġ kif għadt inti. Speċi issa id-disk illum taħseb li qegħdin noħorġu bil-Malti, ispirati mill-għana l-makjetti. Taħseb fl-idea tiegħek sew tiegħek u sew tal-għannejja sħabek l-oħra li għadna mixin dil-ispirazzjoni li inti stess. Għadna mixin, desgull għadna mixin, imma per eżempju kellhom joħorġu 10, ngħidu għana mbagħad tittażel is-sugu minnhom mhux in-numru jgħod tifhem is-sustanza li jkun. Per eżempju ħarġu 10, 3-4 li jkunu. Imma dejjem hemm it-tajjeb tagħhom ma tifhem illum hawn biex jaħdmu jkoll George. Għaw da synthesizer u ħafna parit, alla li nippreferi kitarri tifhem biex inżomm it-tradizzjoni. Imma hemm materjali l-lum ukoll, ma nistax ngħid li ma. U fil-każ tiegħek inti tħobb tażel jew inkella tiġik idea u toħroġha mhux toqgħod. Le tiġini l-idea, tifhem. Imma inti. Tiġi waħda il-muża ngħid issa ġini għax il-ħsieb kollox. La ġik il-ħsieb tibni li trid imbagħad tifhem. Hekk ma ġikx il-ħsieb tibqa' mżammar. Ma inti tażel meta tikteb jew inkella kull ma tikteb toħorġu. Le, nikteb u ma mroħroġ kollox, jien għandi riserva kbira. Għabeżem bieġi għal-festival għanna l-għalija tħossa li l-aħjar. Għattifem naqbad di u noħroġ di. Le, mux kull ma nikteb noħroġ, fejlu miktub 10 snin naħseb għandi d-dar u maħriġtux. Ija, ħagġa tajba li inti. Wanka ħoj ħattu għarħab nikteblu jenek tiġi bniedem daħdi għamil li ġixa għanniet għamil li tajjak jew tifel jew għed jgħamil makjetta. U ġil inteħmil li kolli, najdwar toġbok ġdi, għattifem. Tajjeb. Mela, jena nirringrazzjak fejt għallum, niltaqgħu kallejt il-ġimgħa d-dieħla f'programmi nitkellmu aktar birreqqa fuq dak li għamilt mizmin taksimeri sal-lum, żgur li għandek karriera twila u għadbaqalek u nittamaw li dan it-tarif kien interessanti wkoll għas-semmija tagħna. Grazzi lilek. Bamboċċo jinxtaq nizzewweġ mar il-lejli sejjer tagħti hekk tibqa' ġufni jitgawdi u hekk tiżewweġ kemm idbati. Iva jew l-rridek tajtli ħaffeftini tal-pari. Mela qgħidli min irridek biex naqtawa fil-qasi. Frezza ngħidlek min irridni jew nibda mill-ewwel mara. Tattent tal-pariri waħsibha qabel tfattara. Salfina s-sinjura tridni għalt li Renard nifansjak. Renard bil-dile għajtila ġbiflosa t-dominak. Idridni ġettina l-fejra dinta ħafret manda xejn. Nintija bitċa minn djulek wax lejlek timla bid-dejn. Rejta z-zazu għadin xalwa kistu saw soda. Il-paga kolla tinfaqla għax kont ħabdik xie mal-moda. Domin kaxxieħa u kol trejtnis min għanda fuq is-sebej. Lejni bata lejlin kieret għax ma tkun tajba għal xej. Toħtobni karb nis-sewta għalet kollox tamel għalija. Tintriga xax taf xejtulek li ġibta minn barbarija. En il-ġinġrija u kol tridni nemex għanda kullum kien. Jarawk maħħa taf xie jajtu li jorqot fuq għad-tubbien. Tridni Giuseppa twila xi tajt li qabel naċċetta. Ikrenar biex inti dibusa trid titla' fuq il-banketta. Mar il-qasira ħabbitni warajja għada miġnuna. Għand skarban tinfoqlok fluksek dejjem tolli jittakkuna. Ħabbitni
grejsil irqiqa u jek najt li sajtija tak. Dik biex forsi ġiba f'taħħa kem trid ittija u rofak. Imbar il-fuq ċensa l-ħoxna isa muzziqa sa tbaqqa. Din ngħidilha tdabbar rasa wax tikol daqs erba' f'daqqa. Mel-bamboċ minn dawn in-nisa bl-ebda waħda minn sodisfat. Wisma mill-pari jridi jajren ardula tieħu l-ħadd. Semmejtlek żgħira u xieħa sinjura sewda u fqira. Anke ġinġrija u ħoxna irqiqa twila u qasira. Id-dinja fija minn kollox ħadd ma ġie kif kien jixtieq. Għalma ġejna jiena u inti isna l-oħxon u l-irqiq. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.